Bir, vaxt bitti. Hakimin kararı. Azerbaycan dünya çempiyonudur. Azerbaycan dünya çempionu olur. Milli futbol üzrə komandamız dünyanın en güçlüsüdür. Öz uşaqlarımız hamıdan güçlü oldu. Hamını məğlub ettiler. Teşekkürler size. Milli komanda. Minnettarıq size. Dünya çempiyonluğunu milli gimnastik arenasında paytaxtımızda kazandık. Öz azarkeşlerimiz karşısında dünyada en güçlü olduğumuzu sübut ettik. Elbette ki bu qələbə herkesin qələbəsidir. Bütün Azerbaycanlıların qələbəsidir. Azerbaycan seçməsinin üzvləri öz bacarıqlarıyla, əziyyətləriyle, var qüvvəleriyle mübarizə aparmaqla buna nail oldular. Çox çətin qarşılaşmalar oldu. Çox çətin günlər yaşandı. Ama Azerbaycan seçməsi bu qarşılaşmada final görüşünde inamlı qələbə kazanarak dünyada hamıdan, bütün seçmelerden, bütün milli komandalardan güçlü olduğunu sübuta getirdi.